Babunhlanzi ushembe uNkulunkulu ushembe. Yeah. Omunye umuntu nawe uzokusho lokuthi ushembe uNkulunkulu. Yeah. Ngoba mina sengibhabhadisiwe kuyena ushembe angisayingeni le. Ngoba inyanga enkulu ushembe. Uyena ushembe. Ungabe izinto zizolunga yini? Ngeke. Yini izinto zingeke zilunge ekubeni ushembe ebe uNkulunkulu. Ngoba phela abantu bagaranta kanjalo. Ayi lo muntu usuke mhlambe nokufundiseka nokwazi lomncane. Ushembe ngaphambi athatha isinqumo nomuntu uqala akhulume nemndeni yakini. Uma imndeni yakini ithi cha, angeke lo mntwana simnike umsebenzi. Ngoba sithe akahamba ohlambulula empophomeni noma olwandle noma ezibeni akafuni ngeke ushembe kana kwenza lutho. Ngoba noma yini isinqumo ushembe ayithatha uqala akhulume nemndeni yakini. Yingakho abantu abaningi bona behlushwa imoya besemasontweni ngoba ngisho abantu ngimthola usiyahayiza senenhliziyo encane esontweni athi mefesoni ngoba labantu bayakwazi ukwenza ukuthi mbanja unuke emakholweni amakhono angakufuni ube nezithe eziningi esontweni badla ukuthi nje mawuthi uyakashembe uyasibalekela sizokukhombisa ukuthi uzohlala kahle kulelo sonto uthola ukuthi le sonto nezitho uvukelwa abantu uyabona uyaphupha lo muntu ebusuku uphupha amanzi kodwa uyaqinisela yena uthi ngabhabhadiswa lalela abantu abakuthumile kulomhlaba ngoba uyibona abahlangabezi bakho bokuqala noma usuhambe emhlabeni yibo abantu abakulanda yibo abantu abazi impilo yakho uyabona uma wena ubalekela labantu wena mbanjwa ubalekela ukuphila kwakho kulele emathongweni kodwa manje ngoba mina ngiyikholwa manje mina ngiyakholwa phela manje labantu yini bangaboni ukuthi mina sengiyakholwa labantu njengoba ukukholwa nje yibo abakuthuma enkolweni abakuthumanga ukuthi enkolweni bese ulahla bo angithi ayibona lona njengoba ukholwa uyizikhonzela ukhonzela bo uma bona bethi iyale bebethi uyale uma uphikisana nabo mbana uzohamba ngisho ukuhamba emhlabeni ngiyakuzwa babunhlanzi mhlambe okwamanzi ake sithi manje nanga umuntu lo unenkinga lo abantu bakhe abadala bakubo bafuna ukubhodla ngempande yegobongo banjwa ushembe uyibekile into yaqonda athi ngqo wathi imoya yabantu sengizoyidedela imoya enini izikhulumele yona nini uyikhulume wayibeka ushembe yaqonda ukuthi bazokhuluma ngahlobo luni asasi uma bekhuluma ngalolo hlobo njani ngoba uyikholwa futhi abashumayeli nabantu nabaphetha shema bayayiqonda indaba yemoya bayayazi ngoba vele yashema inkonzo yamadlozi khuluma nomgcotsho wakho ngisacela ukulungisa le ndaba yami yemoya ngizothi mase ngiqedile mshumayeli noma mkhokheli bese ngibuyile esontweni ngihlambuluke angithi ayibona nje ngale kodwa unakwazi manje ukuthi uzothi wena ngoba usuka kashembe ukhonza kashembe uyayibala indaba yemoya yokhola manje unikele uzobe emfishane labantu balona banikele kuba uhliphisa asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha basosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga wathi angithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagujwa umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabini mabanga likaThumbula tjatshatsha ujatshatsha kapheshe upheshe kamaguyane umaguyane kavaphi uvaphi kanokhojo kuhlala kuyintokozo ukuthi sifike kwichannel lethu enkulu impunga yesintu TV siyacela ukuthi usubscribe kule channel bafowethu sikhuluma izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abamfishona uzokhumbula ukuthi njengoba sabantu siphila emhlabeni siyakholwa futhi kukhona izinkolo esikholwa kuzona ngokwehlukana kwazo kukhona nezinto futhi uthola ukuthi siyazenza ezinkolweni esikholwa kuzona kukhona nemithetho eshawayo khona ezinkolweni kodwa kule channel ingakho sihlala ngaso sonke isikhathi sibiza abantu abehlukene sikhuluma ngezihloko ezahlukene kwesinye isikhathi uthola sizokhuluma ngazi izinto mhlambe ezithinta indaba yenkolo
hayi ngoba sisuke silwisana nenkolo kodwa sisuke sifuna ukucacisa okuwukuthi ezinye zezinto zenkolo hayi ngoba nakuzikuphazamisa kwezinye zezinto zakini kanti sizofika futhi sizokhuluma nangazo izinto othola ukuthi ziyingozi ngempela ke lezo akufanele ukuthi uzenze kodwa ke ngingageqa amagula angamukele ubaba uNhlanzi angikubingelele ngikwamukele ku-channel ethu enkulu. Ngiyabingelela nami baba Mbanjwa ngiyajabula kakhulu siphinde sihlangane mnewethu kulolu hlelo olukhulu kangaka liyakhula mihla namalanga ngilibone kumpunga yesintu sicela ukuthi abantu basixhase phela baqhubeke nokuyilandela nokuyibika futhi baphinde basichushise mhlawumbe makhona la siphambanisa khona sicela nje ukuthi abantu baqhubeke balixhase lolu hlelo ngiyabingelela manje ngibingelele bonke abalaleli nababukeli bempunga yesintu kwelikamthaniya ngithi ngiyabingelela mina baba uNhlanzi ke ngifisa ukuthi mhlambe sichaze kabanzi ukuthi ubaba uNhlanzi ubani umuntu acacisele ukuthi lo baba uNhlanzi kuba khona umbukelo omusha ongenayo manje la kwimpunga yesintu TV abantu abaningi abajwayele ukubizwa ngoNhlanzi abantu basebukhosini manje ngiyafisa ukuthi nawe mhlawumbe uchaze ukuthi umuntu mhlawumbe wakhona ebukhosini ukuze nalombukelo omusha ongakwazi okubonayo njengamanje ngoba impunga yesintu TV ikhula mihla namalanga kube khona umbukeli nje omusha usuku nosuku cha mina ngoNhlanzi isithakazelo lesoNhlanzi igama lami umbuso ngwashembe isibongo cha ngiphila ngakhona impela ebukhosini amakhehla nje lasebukhosini okhokho bami kusukela komzazela indlamhlathi kuze kufike emakhosini akhona manje khona impela ebukhosini ngashembe isekhaya esekhaya ngashembe asibonge kakhulu baba uNhlanzi ngiyazi ukuthi omunye oza kwethu ebesimcelile obezomela amanye amabandla asikwazanga ukuthi simthole ngesizathu sokuthi ukhona into embambile kwabe sekufika wena ngiyazi ukuthi njengoba umuntu wakashembe abantu abaningi bazobona sengathi ukhulumela amaNazaretha kanti ukhulumela wonke umuntu ujikelele ingakho kade ngifisa ukuthi abe khona nomunye mhlambe wakwelinye ibandla ozokwazi ukuthi naye mephawula ngalokukhuluma bese nalowo muntu akwazi ukuthi asizakale kodwa ke ngiyafisa ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV angaboni sengathi sikhuluma nabantu abakohlangothini olulodwa kwamaNazaretha kuphela sikhuluma ngawo wonke umuntu okholwayo sobe sikhuluma ngawo wonke umuntu oke walihamba lo hambo esizokhuluma ngayo laba uNhlanzi kunento engifisa ukuthi sicacise kubabukeli bempunga yesintu TV uma umuntu ekhetha inkolo kuba khona isimo okanye isikhathi la kudingakala khona ukuthi ahambe aye kofakwa emanzini ayobhabhadiswa uthi makuhamba isikhathi uthola ukuthi lo muntu lo unemimoya yabantu abadala idinga ukuthi nayo aye emanzini kungabe mhlawumbe lo muntu uma kuukuthi kade engakangena emanzini ngokubhabhadiswa kodwa esezitholile ukuthi unemimoya wabe sekhetha inkosi enemimoya engakayi ukwenza lokho abantu abadala wabe manje sebhabhadiswe sengena emanzini kungabe mhlawumbe lokho kwabantu abadala kusuke sekwanele angeke asaya ngoba usebhabhadisiwe ngokwasesontweni noma lokho abantu abadala nako kunohlelo lwako kodwa mhlawumbe ungasichazela yini ukuthi kungabe ukhona umehluko phakathi kokubhabhadiswa ngokwasesontweni noma ngiyibeke kanje ukhona umehluko phakathi kokungena emanzini ngokwasesontweni nokungena emanzini ngokwemimoya yabantu abadala omkhulu kakhulu umehluko futhi Mbanjwa akhumbule ukuthi akubo bonke abantu babhabhadisa emanzini thina eNazaretha noma kaShembe babhabhadiswa kusetshenziswa khula amanzi kwezinye inkolo babhabhadisa ngale ndlela zababhabhadisa ngazo bathi nje inkomishi baphungweni bachele esiphungweni angene endabeni okukhuluma ngayo uhlukene kakhulu Mbanjwa uma usubhabhadisiwe asithi usubhabhadisiwe umfundisi asitheni kufaka khona ke emanzini usuke ubhabhadiselwa ukuthi uphile ngokamoya ngokaNkulunkulu angithi manje njengoba Mbanjwa uya lapha esontweni uhamba nengilosi zakini yizona futhi seyifike ngephupho zathi wena hamba uyobhabhadiswa angithi ayibona njengalo amananga wathatha isinqumo sokuthi ngoba mina sengiyakholwa sengikhetha inkosi sengiyobhabhadiswa angithi yabona yizona ethi hamba uyobhabhadiswa ukubhabhadiswa kwakhulu kusebenza kakhulu ngokaNkulunkulu ngokamoya
bese kuthi ukubhabhadiswa lokubhabhadiselwa ithongo noma ukubhabhadiselwa noma ukugezwa sithi ukuhlambulula imoya kakhulukazi sibe kanjani sithi ukuhlambulula imoya esikuwena lokho kusebenza kakhulu ngani ngokwetho ngokwedlozi ngokwedalwa ezembethe wena ngithi ayibona lento ihlukene kakhulu manje ngoba izinto ezenziwayo azifani umuntu mebhabhadiswa nje mhlawumbe uyisandla kathathu avuma amacala akhe amanye amacala uthotho avuma amanye amacala akawavuma kanti lapha ekuhlambuleni idalo nakhona kunemkhutshane nakhona eyenziwa abantu ngoba uma hlambulula idalo mhlawumbe bathi hamba uhlambulula olwandle angibeke kanjalo uyabona into njengale kunezinto zakhona mhlawumbe newasho zakhona nemthandazo yakhona engafani futhi washaya igama awukwazi futhi kuye emanzini imnikelo yakhona ungayiphethe kunjalo uyabona lonto njengale ngoba manje isikhathi ngabantu abaningi baye emanzini manje uthola umuntu uphethe inkukhu uphethe yabona izinto obona ukuthi ayihambelana namanzi okwesithunywa mbanjwa nokwedlozi kuhlukene kufuna lento isiqondo uma uyolungisa into yesithunywa ufana nomuntu wena mbanjwa ojwayeleke ngibatshele nje noma ngibabona benkonzweni lapha kaShem umuntu uthole namabhadi bese ngithi mina ipho ingubo yesithunywa umNazaretha noma ngathi ingubo ebuyonika uyabona lo ngoba phela ibhayi into eqondene kakhulu nedlozi kunjalo uyabona lo kakhulukazi kodwa kwamanzi uqondene nani nezithunywa manje zonke lezi zinto zinezinto zakhona ezihlukene nendlela yokusebenza ngakhona ayifani yabo manje sekuthi into embili ehlukene kakhulu uma ebhabhadisa ngokwenkolo usuke ezolanda imithetho yokuphila ngokwenkolo spiritual usezohamba kanjani njengomuntu oyikholo kodwa okwedlozi kusamile nanguke babunhlanzi umuntu uhambile wakongena emanzini uma engena emanzini wachazelwa ngalendlela ochaza ngayo ukuthi uzolanda manje ingelosi ezomhola ngokwenkolo kuyena uthi manje yonke into iphelele uma sekuqhamuka manje imimoya yasekhaya uthi hayi yena sebhabhathisiwe mina sengibhabhathisiwe mina ngiyafisa ukuthi ube namazwi mhlambe ozowakhuluma kuyena lo muntu lokho ukuthi leso sinquma suke sithatha ukuthi hayi mina ngeke mina ngisakwazi ukuthi ngihambe ngemanzini ngoba mina sengibhabhathisiwe mina ngokwenkolo ngiyakholwa manje okuthi lo muntu loyo ungabe mhlawumbe zikhona nenselelo angasabhekane nazo ngokuyinqaba leyo nto ukuthi hayi mina angeke ngikwazi mina manje ukuthi ngiyempophomeni ngoba mina ngibhabhathisiwe manje ngiyakholwa manje mina mbanjwa ziningi kakhulu inselo abantu abaningi abajwayele ukwehla lento ilabantu abajwayele ukuhayiza phakathi esontweni umuntu enkonzweni phakathi yabo ngoba imoya lesikwembethe ethi wena hamba uyohlambulula ukuze nathi sibe amadlozi amahle kuwena noma sibe amathongo amahle kuwena manje ukhiye wempilo yakho uNkulunkulu kude ibona abantu abasondele kuwena la uma ungabahlambulula imbanjwa ayikho into yakho elungayo bahlambulule ngendlela abasho ngayo ubese uyinkulumo babunhlanzi uShembe uNkulunkulu uShembe omunye umuntu nawe uzokusho lokuthi uShembe uNkulunkulu ngoba mina sengibhabhathisiwe kuyena uShembe angisayingeni le ngoba inyanga enkulu uShembe uyena uShembe kungabe izinto zizolunga yini ngeke yini izinto zingeke zilunge ekubeni uShembe ebe uNkulunkulu ngoba phela abantu bagaranta kanjalo ayi lo muntu usuke mhlambe nokufundiseka nolwazi lomncane uShembe ngaphambi athatha isinqumo nomuntu uqala akhulume nemndeni yakini uma imndeni yakini ithi cha angeke lo mntwana simnike umsebenzi ngoba sithe akahamba ohlambulula empophomeni lomolwandle noma ezibeni akafuni ngeke uShembe kana kwenza lutho ngoba noma yini isinqumo uShembe ayithatha uqala ukukhuluma nemndeni yakini yingakho abantu abaningi bona behlushwa imoya besemasontweni njengoba ngisho ukuthi abaningi umtholo usiyahayiza senenhliziyo encane esontweni athi mefeso ngoba labantu bayakwazi ukwenza ukuthi mbanja unuke emakholweni amakholwa angakufuni ube nezithe eziningi esontweni badla ngokuthi nje mawuthi uyakaShembe uyasibalekela sizokukhombisa ukuthi uzohlala kahle kulelo sonto uthola ukuthi leso sonto nezitho uvukelwa abantu uyabona uyaphupha lo muntu ebusuku uphupha amanzi kodwa uyaqinisela yena uthi ngabhabhadiswa lalela abantu abakuthumile kulomhlaba ngoba uyibona abahlangabezi bakho bokuqala noma usuhambe emhlabeni yibo abantu abakulanda yibo abantu abazi impilo yakho uyabona uma wena ubalekela labantu wena mbanjwa ubalekela ukuphila kwakho kulele emathongweni kodwa manje ngoba mina ngiyikholwa manje mina ngiyakholwa phela manje labantu yini bangaboni ukuthi mina sengiyakholwa labantu njengoba ukukholwa nje yibo abakuthuma enkolweni abakuthuma ukuthi ngenkolweni bese ulahla bona
Angithi ayibona lona. Awukho njengoba ukhona awuzikhonzela ukhonzela bo. Uma bona bethi yale iyale. Bebethi yale uyale. Uma uphikisana nabo mbane uzohamba ngisho kuhambe emhlanje. Ngiyakuzwa babunhlanzi mhlambe okwamanzi. Ake sithi manje nanga umuntu lo unenkinga lo. Abantu bakhe abadala bakubo bafuna ukubhodla ngempande yegobongo. Banjwa ushembe uyibekile into yaqonda athi ngqo. Wathi imoya yabantu sengizoyidedela imoya enini izikhulumele yona nini. Uyikhulume wayibeka nje bayaqonda. Ukuthi bazokhuluma ngahlobo luni asasi. Uma bekhuluma ngalolo hlobo njani ngoba uyikholwa futhi abashumayeli nabantu nabaphethe ashama bayayiqonda indaba yemoya. Bayayazi ngoba vele yashama inkonzo yamadlozi. Khuluma nomgcotsho wakho ngisacela ukulungisa le ndaba yami yemoya. Ngizothi mase ngiqedile mshumayeli noma mkhokheli bese ngibuyile esontweni ngihlamluke. Angithi ayibona nje ngale kodwa unakwazi manje ukuthi uzothi wena ngoba usuka kaShembe ukhonza kaShembe uyayibala indaba yemoya hey uyokhola manje unikele uzibe emfishane labantu balona banikela kuba uhliphisa bawuthatha bakuphonsele buka khona enye insizwa laba bonhlanzi le nsizwa le yayifike khona lemphela ndaba ngifakazela lento okade uyibalule ukuthi uShembe kuze anike umuntu into uqala buza imndeni yakhe uma imndeni yakini ingafuni awukwazi ukuthola lokho noma usuthatha le nsizwa ithi kukhona la kwakufanele ukuthi ihambe yekonikela khona inikelela abantu abadala bakubo yangakwenza yona lokho yangakwenza nje impela nje ithi ngelinye ilanga isiba nesibona ukuthi ihambe yekonikela ifuna umsebenzi isiba nesibonakaliso iphethe iCV inkosi ithathe iCV yayo ibusise besithi inkosi kubusa izothola umsebenzi ithi lensizwa ngenkathi inkosi inikeza le CV kwaqhamuka amakhehla amabili avela afika ihlwithe esandleni le CV ayidabula phambi kwakhe athi lo akho umsebenzi awuthola lo wayibona lo athi akho umsebenzi awuthola lo engisho ukuthi imbukelo wempunga yesintu TV ibalekile lento esiyikhulumayo into yakini into yakini mina babunhlanzi ngafundiswa ukuthi uma uyinazaretha uyahlonipha mina ekhaya ke bangangifakazela mina ngihlale iminyaka ewu8 ngingakwazi ukuthi ngingene emanzini ngesizathu sokuthi ekhaya kwakukhona izinto ababengenzisa zona othola ukuthi ngiyabona ukuthi kuzoba nzima ukuthi sengifake ingubo emhlophe kodwa manje ngoba ngesabatha kodwa makuhlatshiwe nje kube yimini opheka inyama uyabona lo kodwa ngesizathu sokuthi kule bandla lakwaShembe inhlonipho yona into ukhiye akusho ukuthi ngoba nakwena usuyinazaretha lahlekelwa inhlonipho ngoba bengakholwa abantu bakini ngoba kini bengakhona mina ngengibone sengathi umuntu ozothi ehlushwa imoya abantu abadala bemcela ukuthi sicela usilungisele inkinga ethile sisemanzini yohlambululo akuthole le yampande usigezele ukuthi bese nangakwenzi lo muntu ngimbona njenganomuntu ongahloniphi uShembe akashonga ukuthi abantu abangahloniphi kubalekile babunhlanzi ukuthi abantu bacaciselwe ukuthi uma kuthiwa mawuyikhola umuntu ungawuphathi kusho ukuthini lokho izona zonke izinto ekubalekile ukuthi abantu sibacacisele zona zibacacele izinto kodwa lokhu kwemoya ngoba kuphethe impilo yakho wena njenganomuntu uma ukulungisa akusho ukuthi wena usahambisani nenkolo kaShembe uyahambisana impela nenkolo kaShembe mawukulungisa ngoba wenzele ukuthi ungathi usufikile lenkolweni kaShembe bese wena ufike ube impethu ufike lenkolweni kaShembe manje sewenza izinto engafanele ukuthi zenze usuhlushwa ile moya yakho efaranga uyibona lo namakholo uyalwa nje esontweni wena ushayela umthetho abagcotsha bakunika umthetho wena cha awufuni awuphatheki kanti wena yina ile moya yakini engalungisiwe awulawuleki umuntu ongayilungisanga imoya noma akalawuleki manje akalawuleki nje noma ngathi yale uyale manje ibalekile ukuthi abantu abayilungisa imoya balalela imoya yabo uthi thini meyithi abaye emanzini abaye emanzini kodwa akabikela umgcotsha wakhe mayebona mhlawumbe babunhlanzi omunye uzombikela umgcotsha wakhe kanti yena unolwazi lokuthi into inje uma ukuthiwa nje usungena emanzini hamba kanje manje lapho akusadingi sekudinga ukuthi ushone empepheni uyokhuluma nabantu laba bakuthuma kaShembe nangithuma kaShembe ukuthi ngizokholwa sendithi manje angihambe ngiyogeza noma ngiyohlambulula ngicela ukuthi ke ningikhombise indlela ngiyahamba ngiyonihlambulula
njengoba nangithuma ngicela ukuthi futhi nenkolo iphinde ingashayisani nalo engizokwenza kushisa impepho Uyazi ubacela ubabikela abantu abadala uhambo izinto ngoba vele ibona bakuphethe. Uyazi enye into babunhlanzi ebabhlungu kakhulu ngabantu abakholwayo ukuthola ukuthi umuntu uyakholwa uma efika enkolweni afika abona ubumnandi uma ebona ubumnandi umuntu abantu bakuba ngabanikeleli bake sigodini sosiza kabakhiphile bahamba besebenzisa imithi emibi akabagezi izikhwama zabo akabanikeleli ukuthi zigezwe la zikhona kodwa nahlala nethezeke lento izothi simvukela kusasa seqala kuba inkinga umuntu uyanikela akwenzeki lutho anikele kuphela iminyaka abantu abangakholwa abangamazi uNkulunkulu okanye abangamazi uShembe bagcine sebekhuluma kabi okuwukuthi ngoba nje uthi yena uyakholwa uNkulunkulu yini into zakhe ezingayiphambili kanti umthelela uyena umuntu. Kubalekile mbanje mase ukhethe umNazaretha uyihluphe ngokufuna ukuthi njobe ulana nje ngabe uthunywe ini uzokwenzani yini efanele uyenze kaShembe ukuze izinto zakho zihambe kahle akona ukunikelela nje lo kunikelela insizi noma ukunikelela ini uzolungisa umsamo wakho uzothethela abantu bakini amacala uzolungisela abantu bakini abangasekho kubalekile ukuthi ke ubalalele ngoba isikhathi ngabantu amaNazaretha abantu abakwazi ukubona ebusuku bebelele bayafika ngamaphupho ulalela bakushoyo uma uthi abafika ngamaphupho buza ukuthi njengoba mina lo ngafika la yini engayenzela abantu besekhaya kube fanele ngikwenze yabona ufunda ukuthi abantu bakhishwe isigodi sosizi bakhishwe amajele bathethela amacala angeke mina ngoba ngingathanda ukunaba kakhulu ngendaba ukuthi ubathekelele umNazaretha ngcono uma kusho bona ngoba khona ungabenzela lokubathetha amacala ngithola ukuthi bathi abanye bathi bona abasonti ngale kodwa uShembe bayamthanda bahleli na yabo okubalekile lalela umsamo wakini ngoba umsamo wakini awufana nomsamo wakithi ukuthi wona nje ukuthumela ufuna uhambe ngayiphi indlela angithi ayibona ngomeni enyangeni nihamba nezinkinga ezihlukahlukene kodwa anizokulashwa ngekhambe lodwa wena lalela ukuthi ukuziphumelela yini abayifunayo. Uyazi babunhlanzi mina ngiyafisa ukuthi ikakhulukazi bona oza kwethu ngiyafisa ukuthi ngeke ngisifake lesaluleko okuwukuthi uyabona uma uyinazaretha nginazaretha ngikhonza kwaShembe njengoba ngikhonza kwaShembe ngiyazi ukuthi angikhonzeli mina wonke umuntu okhonza kwaShembe kufanele azi ukuthi akazikhonzeli yena kodwa uyakokhonzela abantu bakubo esebalala phansi kothulo lomhlaba njengoba kuthiwa kaShembe egcinisa abatha ngale kwelamathongo bayaxegiselwa ngesabatha inkathi uligcinile wena uma kuwukuthi labantu bakini obakhonzelayo uyabanikelela uyabenzela zonke lezo zinto bazofika kuwena bazokutshela ezinye zezinto eziyinkinga kubone nezamacala abahamba bewenzile akusho ke wena ukuthi ngoba naku wena usuyinazaretha akusafanele ukuthi uzigcine uzilandele lezo zinto kubalekile ukuthi njengoba uShembe khona kuyena umxhumanisi wethu nabantu abadala hamba uye koyibika leyo nkingo usubhekene nayo ukuthi hawu naku manje ngafika ngazonikela ngase ngibhekana nento manje kwakhona umuntu manje oqhamukayo manje uthi ucela ngimenzele ukuthi ufuna ngihambe ngemanzini ngomhlambululo khona udinga impande ethile inkosi yamakhosi ngenza njani uShembe kodwa engikwaziyo ngeke azasho ukuthi shiya phansi uzokunika isisombululo uShembe uhlale nesisombululo sokuthi yini ongayiluki futhi manje sicezelele la akusho ukuthi mase uyinazaretha uwedwa kini sefana ungabisahlala nomndeni wakini ngoba abantu bakini bengakholwa noma abantu bakini bephuza akukho lo mthetho kaShembe uyahlonipha nje umndeni phela wena uma kuhlatshiwe ekhaya ungakusondela emndeni kodwa izinto ezikushisa mhlawumbe ukudla okushisa ngangakudla but kodwa emndenini ukhona balelihloniphana abahlonipha abazali abangakholwa ngoba ugcina sethi umuntu ingane yakhonza kaShembe manje sifuna ukusilawula la ekhaya yabona usefuna ukushaya imithetho usewumuntu owazi isintu kakhulu kanti isinto esikhulu ekhaya abantu bakini abadala abangasekho nabaphilayo nenhlonipho la duyisho uma uNazaretha uyazotha nje ubetha abazali ukuthi uma kuhlatshiwe ekhaya ungaba khona kodwa umuntu oshisa uyithinta uyazi ukuthi ngeke wena uzwe ngeke udle wena uze umntambama kodwa iba khona ekhaya ngoba egcineni ekhaya isisekelo sasekhaya idlozi lasekhaya liyadinga
ngoba yilo futhi elikuthume kahle ilona ezokuhlelela ukuthi la ekhaya umNazaretha buzongena ufaka ngenkani umNazaretha kubantu singakashaya isikhathi sakho ngoba nawe mhlawumbe kuthatha iminyaka ukuthi ube yiNazaretha uyayibona lona hlonipha nje ekhaya ube yiNazaretha ehloniphayo izinto ezenziwe ekhaya ulekelele ube khona nawe ube ingane abantu bakini laba bakuthume kahle yibo bazokwenza ukuthi la abantu bakini bagcine bebona lo muntu ngampela lento ahamba ngayo yinhle. Yabona nje mina khona omunye sakusaxoxa naye manje ngiyambona une stress uthi manje khona umsebenzi engifuna ukwenza manje ekhaya bathe angigayi ukuhamba ngilibekela ngithi hayi umuntu obhedayo wena umuntu obhedayo sebefikile nomkhulu bakho basho ukuthi ibiyekeni manje utshwala ilento ukuthi wena mbanjwa uma wena uyiNazaretha lento utshwala siyangena nje wena wavala utshwala kwakuhambela kahle siyachaza ukuthi nami kanti mbanjwa lento ingozi imsebe abantu ayifani akufika abantu bakini njengobusho wena ukuthi bathi nathi cha sesamaNazaretha sowathele ngoba emhlophe wahlambulula vala utshwala hayi ukuthi ngimvala utshwala ngoba uvala wena uNdlovu noma ungcobo umkhizi ngithi hayi mina singavala utshwala ngoba sengisonta kaShembe benga akusho bona abakuthula ngoba imseme abantu ayifani angathi umuntu umevala utshwala lapha kaNdlovu yena kwamhambela kahle abesethi uzovala la awumuntu ukuthi uvala utshwala kuphele emsebenzi yabona lento nje kale hambe mfasi bakukhombise labantu ukuthi yithi esikuphethe wena buza kubona la abantu abakuthumile ukuthi njengoba sengikholwa kaShembe ngisangaqhubeka yini nginigayela utshwala noma ngabe ngisabugaya ungabuzi kumshumayeli ungabuzi kumva ungabuzi kumfundisi buza kubantu abakuthumele lisonto ngoba yibo abantu abawukhiya impilo yakho uyayibona lento njengani ngoba phela ngeke thina esontweni ngeke kuvunywe esontweni kuthiwa abantu abagaya utshwala ngoba abantu bangaba yidakwa bonke uyayibona lento esontweni utshwala abuvumelekile kufanele sibe iqondo lo kodwa ngokomsamo kini kuxhumana nedala zakini xhumana nabantu bakini abadala abaphilayo mhlawumbe kungasho ugogo wakho athi hayi mntana ngoba usonta kaShembe angiboni mntana noma ungasala subiye kutshwala phela unikwe lapha imvumo sunuke ugogo idlozi yabona lo nto kodwa hayi wena yabo futhi ungakuceli lokho mtshela ukuthi gogo angazi ngizokwenza kanjani methi hayi mntana msazaqhubeka esikhaya ehlisa umoya uzoshaya isikhathi sokuthi le ngigcina ilungisekile inkinga abantu manje bangenela eMnazaretha umntabe namawala Nazaretha ufuna isinono nokucophelela ungaboni lapha kwenziwe kanje bese nawe ufuna ukwenza kanje kanjalo yiyo lento elimaza kakhulu lenkolo la kaShembe ukuthi siyakopela manje umuntu uNdlovu nomkhize noNgcobo imsama ayifani umuntu manje agcine manje useyesaba abantu abadala bamthumile ukuthi hamba kaShembe kodwa manje useyesaba umuntu ukongena kwaShembe ngoba manje ukhona izinto othola ukuthi manje uyabona ukuthi zizomqhatha nomndeni njenganawo nje lesikhuluma ukuthi umuntu ayekise abantu abadala utshwala uthola ukuthi yena uzokwenza umsebenzi uba ungayekisa imndeni yakini mhlawumbe wena umzukulu mhlawumbe umzukulu noma umshana ule ukuthi yabona ngoba usukhonza kaShembe uzobatshela bayekutshwala akufike bona ngithi bona bakuthuma la batshele noma utshela ugogo noma umkhulu noma ubaba ukuthi baba njengoba sengikholela kaShembe ngicela ukuthi kube wena osicelela kokhokho nogogo ukuthi senze njani indaba kaTshwala uyayibona lo hayi wena ngokuthi usebenza kahle noma uhamba ngemoto enhle noma usukhonza kaShembe ugida kakhulu ngale manje khona into ekuthiwa umhamba uma ngala kudlala ngalesemaqinisweni ngale manje ngala kokuhlakanipha akusebenza imali ngala akusebenza isikhulu ngala kusebenza ithonga kusebenza uNkulunkulu kunengilosi akusebenzi ngalo ukuthi ubunani bunjani enza kahle emhlabeni ukuze nangaluphile kahle kubalekile lokuthi senze kahle mesaphila futhi uzithobe kuNazaretha langempela kubalekile ukuthi uhloniphe omalume bakho abadaka wayo bebe ukuthi mshana uzame akubalekile wena ungabanika leyo mali noma uwenze ngalondlela obenzela ngayo bathokoze ngoba omalume bakho baneyibusiso yibo baneyibusiso kakhulu akwazi ulahle umuntu babo wakho uma kuthi wena uyiNazaretha ubaba wakho ngaloNazaretha umthengele ibhola umthengele ibhola wena uphuzi wena umuntu thina esolwa nawe uthi wena ngoba siwakhe uphuzeli bona bakawona amaNazaretha kodwa isibusiso banaso sokuphilisa nesokuthi kukhanya into zabo yabona lo ngoba mebe kubophela inhliziyo sonta kaShembe bazokulungelwa yilutho yabo ngoba bazoyibopha badala fanele sonta kaShembe akasangiphathele nebhodle khuluma nabantu abadala bakini wena njengomuntu oyilunga leNazaretha lala kaShembe noma leNazaretha nje ukhonza khuluma nabantu abadala hlale nabo phansi
Baba uNhlanzi esingawageqa amagula ngicela ukuthi siyiphethe lembenge ngokuthi sibakhuthaze abantu uthola ukuthi banezinto abazithunywa amathongo abo ukuba bazenze kodwa manje ngesizathu sokuthi sebesenkolweni ngiyathemba ukuthi ababukeli bezwile ukuthi yini ekufanele ukuthi yenze akusho ukuthi ngoba nako ususenkolweni shiya into zakini uzokhumbula ukuthi ikini alishongo ukuthi linenkinga lona ngokuthi ulandele inkolo. Baba uNhlanzi ngiyacela ukuthi mhlambe ugoqe ubatshela ababukeli ukuthi mhlambe uma ke umuntu nanga umuntu nemimoya abantu abadala ukuthi lento kufanele ayisukumele ahambe kanjani. Ngibonge mbasho. Uma umuntu ehlushwaphulwa imimoya yabantu abadala okuqala nje kubalekile akaye kubona emsambanjwa ashisa impepho bamkhombisa ukuthi akenze njani akaye kubani ozokwazi ukuthi amhlambulule lo moya ngoba mbanjwa ngendlala ngabantu kukhona abantu athi umuntu usiza abantu ngathi udlalela ngabantu nje acele kubona emsama ashisa impepho aphahla indlela aphahla ngayo ngoba abanye baphahla ngebani abanye baphahla ngendlela ehlukahlukene abantu acele ukuthi ngicela ukuthi ningikhombise umuntu okuyena uzongihlambulula le moya ngeke umuntu ofanele uyabona okuyena uzothi mengihlambulula imoya bese nani niyathokoza la nikhona nigeze ngeqiniso. Kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu alungise imoya emembethe mebethi abantu abadala hamba bageze empophumeni cela ukuthi ngicela ningikhombise umuntu ozongiphelezela ngiye lapho ngoba angazi nokugeza ukuthi kugezwa kanjani uyabona okubalekile lokho nalabo benkolo ngoba imoya abahlupha ngisho nabasindisiwe abasebenzisi ibani amakhandlela ngoba ngathi impepha kuyonto abayithi abakhanyise ibani nabo bacele engilosini zabo ezisuke zifuna ukuthi ilungiseke mhlawumbe zifuna ukuye emanzini ukuthi abenze njani. Sengisho ukuthi kubalekile yona manje wakhulazi kulabo abagcinisa into ukuthi balungise indaba yamathongo abo ngoba akukwazi manje ukuya phambili ngisho noma ungashada manje kodwa imoya ungayilungisanga baningi abantu umshado uyachitheka ayikunjalo idlozi la ukuchitha umshado uphele ngempela nabantwana noma ungabatholi noma emzini ufike nje ube nezinkinga unuke abayilungisa abantu imoya angabalekele ukuthi ngibalekele imoya gijima yoshada athi mina ngiyoshada mina uthola ukuthi lento ihamba nayo izofika lapha uthola ukuthi yenza ukuthi ungabathola abantwana yenze lapha emzini ube nephunga bangakuthanda emzini imoya akukwazi ukuyibalekela ungayilolele ulalela amaphupho abasho abantu abadala ulandele ucele umuntu ozokulekelela kusize ohlambulukile ozohambisana nabo labantu abakuwe. Ngicabanga ukuthi lokho kubaleka kakhulu uthandazeke imoya futhi uyinikelele imoya. Phela baba uNhlanzi yabona imimoya ungayilungisi iyaphazamisa nasesontweni awukwazi ukufocusa kahle abantu abanemoya uthola ukhathi esiningi umuntu ucifiza ifoni ngeke ngibabona uthola ucifiza ifoni ikwenza wena entweni la enokuphilisa yonke into yakhe engathi yinhle inokuyihliphisa uyabona ucifiza ifoni umbona yena uzibona ngathi ungcono noma ikwenza ube umuntu okathi mekushumela umfundisi othile uze umnyanya uyabona lo nto ungamthandi lo mfundisi ozokwakha umnyanya ngoba ilakhi uyabona ngathi kunedemon elikhona into engathi wena manje iyithunzi kuwena uma ungayihlambululi vele iyithunzi kuwena ikwenza ukuthi nasesontweni abantu bagcine sebekhuluma ngawo ukuthi ubani uyazitshela ubani uzenza ngcono ikwenza ukuthi ungabi nephunga elihle kubantu nanenhlonipho futhi omunye uyalahleka nje inhlonipho uthola ukuthi imithetho manje naye ebandla akasakwazi ukuyigcina ile mimoya le emembethe angayisukumeli kanti kubalekile ukuthi masisenkolweni kakhulukazi lenkolo le kaShembe inkolo enkulu le kaShembe kakhulu manje mina ngiyihlonipha kakhulu nami manje ngoba ngiyayazi ukuthi inkolo enkulu inkolo okhokho bethu ekuyiyona abasisa kuyona manje kubalekile ukuthi sithi masifika kuyona singafiki sinamanikiniki makukhona amanikiniki esiwabonayo asicela ukwalungisa lawo manikiniki sizithuntuthe sifike kuyona sesihlambulukile manje abantu abaningi bayagoloza ubona umuntu ukuthi baba uNhlanzi unamanikiniki uyazazi na imimoya phela imimoya makuthiwa kwembethe imimoya lapho uyefana nomuntu ngempela onezinto eziyinkinga ekufanele ukuthi uqale uyoyilungisa kuqala uyishiye kuze mesusula ingeke izixovele ngoba uzohlupha ngempela ukenkosi ayahlupha futhi na bazokwenza uhamba isonto ongalithandi gcina usuvilaphi esontweni imimoya yenza noma akhula la ke ngesifazane manje besifazane amantombazane nje amakhosazana abalela ngokuthi ayogana yabo umuntu onemoya ufuna ushesha shada kuyena nje obeshada ngathi le moya izosuka kanti njengoba uhamba iyakuyeka kwesikhathi ushade kube kuhle kodwa izovuka uyayibona izovuka lapha emshadweni umama ezala ngakuthanda inhlobo kanti inkinga yikho umama ezala ikuwena
izinto zakini zilungise ngaphambi ukuthi uqhubele phambili. Cela esontweni. Cela futhi nakubantu bakithi ngicela ukuthi ningilekelele izinto zasekhaya laba bakwembethe. Bakukhombisa ukuthi zilungise ngayiphi indlela, ulungise ngendlela efunwa yibona. Kunabantu abalenza intembi isonto. Kunabantu abanomthelela namuhla babunhlanzi abenza isonto indawo embi engathi isonto lenqaba ukuvumela ukuthi ngezinto zakini. Kanti akunjalo, Cha, akukazi kube njalo. Khumbula ukuthi uShembe njengoba ekhona la uhamba nabantu bakini. Uma lokho kukhona kuwena ekhanda, akakhethanga uShembe abantu bakini, lo beyinyanga, lo beyisangoma, lo abantu bakini. Laba bangasekho bangale kuShembe. Uyayibona lonto akasho ukuthi uShembe uthi hayi ngoba lo beyisangoma ngeke ngisasondela kuyena lo beyinyanga angabe seza. Kuhlukene phakathi komuntu kwabantu uShembe akakhethi umuntu. Angibeke kanjalo. Akanako ukuthi uShembe hayi lo unjani lo unjini. Wena la emhlabeni uyabehlulela abantu bakini. Usuzibona wena ungcono. Kunokube uyabalungisa nabo ukuthi bagcine sebesimene kuyisona. Cha bakwembathe embanjwa behlambulu. Yazi umuntu ombethe embanjwa abantu bakubo bangahlambulukile uyichaos. Umbona nokuhamba wakhe. Ujwayele futhi ukuzigqaja abamuntu ophezulu. Abone ngathi ungcono athi mebuka abantu babole phansi. Umbondo umuntu ithunya zakhe azini. Uyakwazi umbona. Noma kushaya umthetho kuthiwa hayi aguqwe hayi. Angathi aguqa. Uyena uzibona nje. Ngoba imoya ingqondo yakho iyayilimaza. Nasemsebenzini agcine engathandwa umuntu. Uyabona into zakhona kwamala isebenza angayiboni. Aphile ngezikweletu. Aphile nje ukuthi umphefumulo kuhlala ungakhululekile. Lo muntu uhlushwa imoya. Akahamba ulungisa imoya abese yala ikhonza khona abuyile esontweni ehle hlambulukile ngale ndlela yala ikhonza khona. Ngeke sithi amanaza kuphela. Baningi abantu basindisiwe manje thina sibasiza. Abaye ikhona inceke bengiyicelile ukuthi ifike mhlawumbe ngelilanga sohlala nayo nje sikhulume nayo ngathokoza kakhulu manje ukuze naye anabe ngoba axeke inkonzo kunjalo sizokwakhana sizolapha abantu naye abeke nathi simbekele sihlambe naye asibonise khona mhlawumbe nathi singakuzuza kuyena kodwa mengeke asikhiphe kokhokho bethu ngoba into esike sibanga nabantu laba inkonzo ukuthi usikhiphe kokhokho bethu akwazi ugogo ukuncelisa angifunza iparish ngelanga ukuthi wena ngimlahle lowo angeke sikwazi ukuphila ngaphandle kwabo sengisho ukuthi ke kubalekile ukuthi abantu abahlambulule amadlozi abo namathongo abo bawahlambulule ngendlela amathongo abo athanda ngayo mebethe iyakubani oyisayoni iya uShembe ukhona kuwonke umuntu ufuna ukuthi wazi uShembe usabalele uzobe ekhona uShembe la uzomenza lo muntu akwenze into engeke izikuphambanise ngoba uyingane yakhe yebo yabona manje lo zinto manje kwesithi sibalekele class ningi amanazara uzayilungiselela umsephelelo umsebenzi sekuhamba umfazi sekubheda manje masekubheda sifuna iqale phansi kusholezwe manje yabona usuzokwazi manje uJesu ufuna uqale phansi ushwelezwe kudlule kwezigaba ngaphambi ukuthi uze kufike uthele umsebenzi uqala ubonga ngoba abantu abadala ushweleza manje bayaqhenya bangathatha isikhathi ukuphinde babheke ngoba sebekuflathela uyabona lo wena ngoba usuyabona sekufanele usuyahamba manje sengiyodla igobongo bona sebebhekele late yabona hayi sengidlile nje igobongo phona udlile igobongo enye into mbanjwa uma uyenza lento ayibe senhlizweni yakho ngaphakathi molungisa into akufana nokukholwa ungasho ukuthi mina ngiyakholwa nje ngoba uyisontweni kodwa yonke into moyenza ithanda ngoba abantu abadala ngeke wabakhohlisa manje ngeke ungenzi ukuthi wena ngizethe umsebenzi into zami ihambe kahle na okay inhliziyo ayivume babunhlanzi asiyibambe khona la mnewethu singasaqhubeki kakhulu sethemba ukuthi ababukeli bempunga yesintu TV bezwile onendlebe uzwile mbukeli wempunga yesintu TV ke ngiyacela ukuthi uqhubeke njalo subscribe kule channel ethu enkulu impunga yesintu TV uphinde futhi uthathe umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu le nombolo lokuzibona zivela akuzona zempunga yesintu kodwa ezikababunhlanzi uma kuukuthi kukhona okuthile ofisa ukuthi akululeke ngabo ngokwenkolo yakaShembe mayelana nangokonikela ukuthi mhlambe iziphi indlela ekufuna ukuthi uzihambe ngaphambi kokuyonikela wenza njani uma ufuna ukunikela uzomthinta kuzona inombolo lezi ozibona e-screen sakho ngiyacela ukuthi siqhubeke njalo subscribe kwe channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga